u evropskim standardima koji može da se dobije, to je ISO 9001 PKI. Znači, to govori da svi naši softveri koje razvijemo, znači, mogu da idu u velike sisteme, u banke, znači, ovdje držamo naša softverska rešenja, to je Telco. Inače, u Telku su nam najveći partneri Vodafone, Vestel, Telekom Austrija, AT&T, MTS, Bosanski Telekom Srbije, T-Mobile, Mobicom Austrija, British Telecom. Recimo u Irskoj imamo razvojni park sa biznisa. Znači, imamo 3 proizvođača gaming platformi na svetu. Znači, postoje, to su G2, GCS. Ihel, tako je. Vratimo se, naša misija je da isključimo focusing, we believe there are two very important things in the telco industry. One important thing is to be fast, to be agile, to introduce new products and to do new sectors. Ono virtualne, onako, bezbitno kako. Se više štedi ili više troši na ovakav način? To nije vaš posao, je tako? Čisto nas dodirja da pređemo ovo na mene. Inače,